Ku munsi nk'uyu wo kurahira kwa Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibiro byo muri White House bigomba kuba byera, nta kintu na kimwe kirimo, hameze nk'ahantu hatigeze hakorera undi muntu mbere, kugira ngo Perezida mushya n'ikipe ye binjiranemo ibintu bishya bazakoresha mu gihe cya manda yabo. Gusimburana kw'abaperezida ni umuco umaze imyaka magana muri Amerika. Ni igikorwa kitakunze kuba mu byishimo, kuko baba bagomba gusohoka kenshi bagorwa no guhigamira binjira. Tariki 20 Mutarama 2021 n'indi tariki igiye kujya mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umunsi Joe Biden arahiriraho kuyobora iki gihugu cy'igihangange nka perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kurahirira kuyobora iki gihugu bivuze ko we, abayoborana nabo ndetse n'imiryango yabo bahita bimukira muri White House, ibiro bya perezida wa Amerika. White House ni inzu y'amagorofa 6 n'ibyumba 132. Kwimukira kwe muri iyi nyubako bibanzirizwa no kuyeza, ni ukuvuga kwivanamo ikintu cyose gifitanye isano n'ubutegetsi asimbuye. Ibintu bya nyuma biranga ubutegetsi bwa Trump babivanye muri White House kuri uyu wa gatatu tariki 20 Mutarama, mu gihe Perezida Biden nabo bazayoborana bitegura kwitaha. Buri biro bivanwamo ibintu byose, ibyumba bakabisiga byera kugira ngo ikipe igiye kuyoborana na Biden yinjirane ibindi bintu bishya. Stephen Miller yahoze ari umujyanama wa Perezida Trump mu bya politike, akaba n'umwe mu bantu b'ingenzi bakoreraga muri White House. Uyu yakoreraga mu gice kizwi nka West Wing, akaba umwe mu batinze gusohoka muri White House. Mu cyumweru gishize yari kumwe na bamwe mu bo bakoranaga baganira, bigaragara ko ameze nk'udafite gahunda cyangwa impamvu imwihutisha kugira ngo asohoke muri iyi nzu. Igice cya West Wing yakoreragamo ubusanzwe ni igice gihora gihuze cyane kandi kibamo abakozi benshi. Gusa mu cyumweru gishize hari hameze nk'ikizu kitabamo abantu. Hari akajagari kenshi, impapuro zinyanyagiye ku meza, bisa nk'aho abantu bahakoreraga bahavuye biruka hari ikibirukansa, ntibabashe gutwara ibyo bagombaga gutwara byose cyangwa ngo babisige ku murongo. Usibye bamwe bari basigaye bakorera mu ngo kubera COVID-19, abandi benshi bavuye muri ibi biro ubwo habaga imyigaragambyo y'abashyigikiye Trump bagabye igitero ku nyubako ya Capitol. Hari tariki 6 Mutarama 2020, abandi bake banambye kuri Trump barimo n'uyu Stephen Miller barasigara. Mu gihe yaganiraga na bagenzi be mu cyumweru gishize, umunyamakuru wa BBC yaramwegereye amubaza aho azerekeza nyuma yo gusohoka muri White House. Mu kumusubiza yarasetse aramubwira ati, nzasubira mu biro byanjye. Nitwa Cyprien Ngendahimana, ikaze mu kiganiro. Ku munsi nk'uyu wo kurahira kwa Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibiro bya Miller n'abandi bakorana nawe muri White House bigomba kuba byera, nta kintu na kimwe kirimo, hameze nk'ahantu hatigeze hakorera undi muntu mbere, kugira ngo Perezida mushya n'ikipe ye binjiranemo ibintu bishya bazakoresha mu gihe cya manda yabo. Gutunganya igice cya West Wing no gusimburana kw'abaperezida ni umuco umaze imyaka magana muri Amerika. Ni igikorwa kitakunze kuba mu byishimo, kuko baba bagomba gusohoka kenshi bagorwa no guhigamira binjira. Ibi bigaragarira kuri Stephen Miller ndetse na Perezida Trump ubwe, wanamaze kuvuga yeruye ko atitabira ibirori by'irahira rya Joe Biden umusimbuye. Undi mu Perezida wa Amerika wegujwe akavaho ni Andrew Johnson. Uyu yari umudemokrate nawe yanze kwitabira ibirori byo kurahiza uwamusimbuye Ulysses S. Grant mu mwaka wa 1869. Grant wari ushyigikiye ko Johnson avanwaho, ntabwo yatunguwe no kubona uwo yari asimbuye atitabiriye ibirori by'irahira rye. Gutegura ibirori byo kurahiza perezida mushya ubundi bitangira amatora akirangira, ariko uyu mwaka byaragoranye cyane bitewe n'uko Trump yabanje kwinangira yanga kwemera ibyavuye mu matora, kugeza naho yerura ko atazitabira ibirori byo kurahiza Joe Biden watsinze ayo matora bari bahanganyemo. Gusa kubererekerana muri White House ubu biri kuba nk'uko byabaye kuva na kera. Sean Wilentz, umwarimu w'amateka ya Amerika muri kaminuza ya Princeton, avuga ko ubutegetsi buriho bwinangiye ku buryo bitoroshye, kubwe ngo byarimo birantega ariko bikaba ari hahandi kuko ubutegetsi bugomba gusimburana. Stephen Miller nigeze kukubwira uri umujyanama wa Trump mu bya politike,
n'umwe mu bakozi ibihumbi 4 bashyizweho n'ubutegetsi bwa Trump bagiye gutakaza akazi bagasimburwa n'abantu bazashyirwaho na Perezida Joe Biden. Muri uku gusimburana, abasabiye imirimo ku butegetsi busimburanye baba babarirwa mu kigereranyo cy'abantu bari hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 300 nk'uko bivugwa na Center for Presidential Transition, ikigo kidafite aho kibogamiye gikorera i Washington DC. Imyanya 1,100 muri iyo bisabwa ko abayihawe bemezwa na Sena. Kuzuza iyo myanya yose bigafata amezi cyangwa bikagera no mu myaka. Inyandiko z'ibiro bya Perezida, ibitabo by'inama n'ibindi byanditse bijyanye n'akazi ka Perezida bijyanwa mu bushyinguranyandiko bw'igihugu aho bibikwa imyaka 12 ari ibanga, kereka Perezida ubwe ari butegetse ko bishyirwa ku mugaragaro mbere. Gusohoka muri White House byagenze gute ku bayoboranye na Trump? Ku mugoroba umwe wo ku munsi w'akazi mu cyumweru gishize, urugi rw'ibiro bya Kayleigh McEnany wari umunyabanga wa Perezida ushinzwe itangazamakuru rwari rufunguye igice. McEnany ni umwe mu bantu bakomeye bagombaga kurengera izina rya Trump mu bihe bikomeye byaranze iminsi ya nyuma ya manda ye. Ni umugore uvuga ashimitse kandi ubasha gutuza kabone nubwo ibintu byaba byakomeye. Ibiro bye nabyo byari bitunganyije mu buryo budasanzwe no mu gihe yiteguraga gusohoka. Indorerwamo nini hafi n'ibikoresho byiza byo kubikamo inyandiko, amafoto n'ibindi byose yarabizinze neza. Muri rusange, iminsi ya nyuma ibikomeye cyane, nk'uko Kate Anderson wanditse igitabo kuri White House yise The Residence abivuga. Ibikoresho by'imbaho muri White House nk'ameza yo mu biro bya Perezida Oval Office n'ibindi bikorwa birimo ibya guverinoma byo nintakorwaho biguma muri ibyo biro. Ariko ibindi nk'amafoto ya Perezida aba ari ku nkuta mu birongozi bamaze kubimanura mu gihe barimo gutegura ko hinjira abantu bashya. Umukozi umwe w'umugore yabwiye umunyamakuru wa BBC ko yakoze umwanya munini amanura amashusho ya Melania Trump mu gice cya East Wing. Aya mafoto bayahimbaga Jumbos kubera uburyo yari manini cyane nk'uko abivuga, ubu akaba yarajyanywe mu bushyinguranyandiko bw'igihugu. Ibikoresho bwite bya Trump nk'imyenda, imirimbo n'ibindi babijyanye ku rugo rwe bikavuga ko byaba byarajyanywe kuri Mar-a-Lago muri Florida. Biteganyijwe ko muri uyu mwaka inzu ya White House izasukurwa birushijeho bitewe n'uko Perezida Trump, umujyanama we mu bya politike ndetse n'abandi bakozi coronavirus yabagaragayeho. Buri kintu cyose kuva kuri serire z'imiryango, ibitambaro by'amadirishya n'imisarani yose byagiye biterwa ibiti yica udukoko na virus, nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa General Services Administration, ikigo gishinzwe gutunganya inzu n'izindi nkayo zikomeye za leta. Imiryango mishya ije kuhaba ya Perezida na Vice Perezida ubusanzwe itaka inzu mu buryo ishaka. Iminsi mike mbere y'uko agera muri iyi nzu, Trump yari yarahisemo ko muri Oval Office bashyiramo ifoto ya Perezida Andrew Jackson. Yanahinduye ibitambaro byo ku madirishya, amatapi n'ibindi bashyiramo iby'amabara yashakaga. Kuri uyu munsi wo kurahira, Vice Perezida Mike Pence n'umugore we nabo barabisa Kamala Harris n'umugabo we Doug Emhoff. Aba batura mu nzu izwi nka 19th Century Residence iri mu birometero bike uvuye kuri White House. Abayoboranaga na Trump babanje gushoberwa mbere yo gufata icyemezo cyo gusohoka muri iyi nzu. Bivuga ko umujyanama Stephen Miller ashobora kuba yaratinze kuva mu gice cya West Wing yakoreragamo, ariko abandi bari biteguye kugenda. Mu cyumweru gishize, umwe mu bagabo bakoreraga muri White House yagaragaye ari gufotorera abahungu be babiri kuri iyo nyubako mu buryo busa no kubika amafoto y'urwibutso. Mu nseko ivanze n'akababaro, yavugaga ko ari umunsi we wa nyuma muri iyo nyubako. Yari afite inyandiko ze mu gikapu yari ahetse ku rutugu ndetse n'ibindi mu gikapu ku kundi kuboko. Iminsi ya nyuma y'abakozi bo mu ikipe yakoranaga na Perezida Trump yaranzwe no kwifotoreza kuri iyi nyubako. Byabanje kugora bamwe kuko batari bazi ikizakurikiraho nyuma y'uko Trump yari yanze kwemera ibyavuye mu matora. Ariko kuri ubu bose basa nk'abatagihangayitse kuko ibintu byamaze gusobanuka. Abagenda baragiye ndetse banatangiye gutegura hazaza habo. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro.